unisaidie, unisamehe, na niko na haja ya choo. Anatoka na repare, anaenda kwingine nyumba, vile vile anatoka na repare, akazunguluka nyumba zote, niko nalomba msamaha, kisha akateka vile vyombo. Niko nakutangazia asubuhi ya leo mpendwa, kama uko na problemi na jirani yako, uende urepare. Hizi siku haziko siku za makonflikt. Hizi siku ni kubakia mzuri na watu, haujui watakusaidia kesho. Sikia pia nyeme, mama yako mwenyewe kuvilashi, mtoto wako mwenyewe kwa Bulaya, myombako mwenyewe kwa ministri au Kishasa, haiko ndio watakusaidia wakati nyumbako na lungula. Mwata kusaidia ni jirani yako mwenyewe unatukana, vilajua maskini, ndio atakuwa wa kwanza kusaidia. Sikia nikuambie, mzazi wa kwanza wa mtu ni jirani yake. Si mtu mmoja sema amen. Bana kuongelea mkati.